Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo minum dulu. Wow. Yummy. Mana makanannya? Wow. Yummy. Alhamdulillah sudah kenyang. Haus nih. Oh. Cuk, jangan nangis ya. Ini kakak kasih permen. Yummy. Sekarang waktunya minum susu. Dihabisin ya. Anak pinter.